Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban kuli da ke education loan. Hila ruban syukola hu number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan daka babu akhmat ya ka thong man perlat ya ki samla na drugs but ban kring ya ki sheki kam ya le kai sports hakasin ka baar ansa pelong ya ka lumpung ya le kai sam khamti Independence Cup second edition 9 aside hamadan ya le kai football urkalyar shillong ya kani kalampung ya lekai an pinsedang na duka khat santrik unailar ahazar arpulai kabadei rukasngi bakari India kan rakhi ya ka jingyo lai lut na ka jingsen sha jong kido ali katkum ka jing pentip jong ba sambor lang dingdo katarik ka bakhat do ban pinpoy ya ki form kan lo ha ka santrik unailar ahazar arpulai barka kan hun ka bayo ra ya ka nam la do ha kani kalampung kan yo khur ya ka song pisa ka banyaw pho hazar tingka kat ba ka kan hun ka bawan baar kan yo khur ya ka khusnam da ka song pisa ka balai pho hazar tingka play fi bro lembagani khubor ikwa saban ag ji songo ikti teams barok khat lawan manisya mentah tu ka sam khamti sama cup under 20 football tournament te kadika tournament ka ba ji sagi mo ban sim tang arpo league teams sama ki poi arpo ar te tournament ka ba penmi bon sagi players na tu ka lempong te ngisnat bani ba ha tu ka sam khamti sama cup ka jongi ki teams ki poi kileng kari ka si jantia kidan ki teams ki ba poi na do na war jantia kidan ki teams ki bapoi na mau senram mau korwat tebat kidan hado santli ki football academies but ki football training centers ki bawen shimenta te kemo PE tu kasni ke final ke balong mana ka pratrek te bro arli ki teams ki da ade ki ba bet ba ki kena ki beli akai te bro arli ki teams kidan ki kena ki dan lepa ki football academies te kawe ki team nang tu ki team ke bawan na situ selingam site tu ka IBA FC ke barak final te kalong ke ba MNCM yingi ka sam khamti bangin nang organize show ikini ki football tournaments bangin kintiu ka sub jingi khna ki badan sub akani ka sports te sakaweru ngi kwa ban ai biang ga jing sangu ya bar khat gitu ki officials ki referees ki bla irap ingi bakani tournament but nang ni sakhmat ngimut ban continue biang sakatu ka tournament ke bangla isdang macam senam tu ka sam khamti Independence Cup tapi kan mau macam sedang gotu ke sam khamti Independence Cup ni sedang hakini ki benai Julai ni pengkut pada ya final ka santri August Independence Day te mana kani pada bakidan no ki sam khamti Republic Cup sam khamti sama cup kapor kala kham tu no kendian tingin sedang bang ya ke second edition jong kani ke sam khamti Independence Cup tang bangin sedang pada ka opening ceremony ka santri August ka Independence Day te ni la apply forms ngin sim tang sa popradli ki teams kaneka open to all football tournament kabaki teams keleng kari kasi jantia kila bani shementa but how can involve ka entry fees kan di sanhajar ka team but ka prize money ka job kanong thek kumbalong biang yakni ka sam khamti sama cup ana kani nyopo hajar ki champions ki job kila do but laipo hajar pade kan di yaki runners up but kumjo ti trophies kumbangi ji penbiang ni ka sam khamti te ki forms bangin sa bakin submit last date hi bakin submit ka form kan dia ka santrik August kena bangin yo ban penkre no ya fixtures pada ka 3 August pada ka santrik August pada ngin yo ban sedang ya kan ka tournament